Tava Villarrica Guive, ko ape yo mandu a Guarani ara petei tendane por ambaye peo ape ene heba ibotiwi o ihame heta yandera pisau pura heita nye poti oi heta mitad cacoaba tuisaba cuimba eva cuñaba ape oi coma tembi u ye u paisaguaba oi avei hicuemida a ape coaco tenda ene heba ibotiwi oye asajina betei ara ne por ambaye peva a eva pues éramos Guarani ara 25 de agosto de día del idioma guaraní. Empezamos con Avive, estaba Villarrica, Avive, vamos a saber MPTI, Maitei, Oribeba, a Opa, Betea, que Nayavi, a Añamomba, Eguazua, Cointe, Yaneñe, Guaraní, Ñande, Tabarandú. Coaja, empezamos Villarrica, Avive, a Guaraní, Ara, Guaraní, Ara, Yeromandu, a Tuisa Haisa, fui a Pope, fui a Oribe.